Chomurigalia wa television ya Ndizi TV ni marabendengia tukumirana gaiga mnere butambe kila litukure Jumamosi niko kumirana na nje elitonyara kwemanya mange kuvatekana hali ya berga gwateka ekurwa chisi nyechonsi nye che orogonko rwa Gusii na boigo Kenya ne sinkima litukure Jumamosi niko bono amange berga kurekana chinse mochonsi na ne haliganiri kegima na buga basoki baito banda chinse mecho elio gokoletera mangana magia senkira Jobo kira nukagima kero chiri Chinsa Isato chorogongo rwa Afrika ya moja bimuno kagima muno maiteri tukule Jumamosi niko tukutwara mugeni ABAOROKIA bweke umbo liri tukuri alero nturati magega niko tuyarigane tikegima mugeni ito siri tukuri alero nigamanyikane tuna Margaret Mora Kerosi oyo nigale mo liaison officer kurwali ABC yomo women representative we county ya Kisii omongina honorable Donya Doris Toto no bona gutoka nere bono goche mugaroba yabono elitukwanira mange ali atolingete ntwe muna mwanya getinge nabo igonyala kumanya EMEROBERIO bekire no mo women rep county ya Kisii ego ikabono nga yaikeire na aliosota kire gokonyeka na kiriege kotakire kumanya uikaboniga ningi kigendrete bono bono mwanchumburgeria donkwera bageri gokwariganira no moyo murabu kigima onyale ko bamunenche ego ikomo alio litunyale kwimanya asobonge nyoranga nabo kwenda simitandao yito ya Facebook Ndizi TV News Digital nabo igogende asumutandao YouTube Ndizi TV News elionyale go subscribe nabo go follow asumutandao Facebook Ndizi TV News Digital na konyole EMEROBERIO ito yonsi elia recording na boigeli gochira yemo asemo chinka ki chonsi bono tite kogenda mange tiganko elibaga lyogosiba mache omanyikwira na gocha sende sikikagie secondia ya moiga tuchaka mangana magia asenchira yobikirano Wiyaki mwanchu murigiria bu television ya Ndizi TV gatesani na mbemo asorogonko rwa Gusii Kenya na boigo ensenkima ikoletera mangana magia senchira ijomunwa bweke Gusii bono tindinche bweka nigotore na Joshua uta kurwesesemo ya kabiri yokoletera mangana magia asenchira yomunwa bwimanyiririo mangana magia nigotugura chaka kurwese county ya Nyamira asomo deputy county commissioner kurwese county yo Florence Abunga nigobona rurege kurege tindi guchese balia bagendrete kwenga marwa ase ksemo ya Nyamira South na ndigatebire buna ebyombe aho nigo byagwatokirwe elyo konya bakegima na kwenekia buna baria bakwenga marwa yo babire bakobekwa byara nigo enekirie buna EMEROBERIO ya bene nigo egendrete kegima ekorra buna yo akorekarire job mangi no musakito kurase county yo ya Nyamira amarwa atancheiri na mariogoyogo tindi atancheiri negati amangana airanirie amagendero maega ase orogongo rwa Gusii kago kwana na babwatani ao ase county enke ya Nyamira South omokonyi bomo county commissioner Florence Obunga natebanare no goichana okonene ase ngenche yokomente kwa bantu bakwenga amarwa atancheiri. Wale ambao wanapika pombe, machiefs wetu wamejaribu sana kuangamiza pombe. Bado tuko na wale ambao wanaendelea kupika pombe. Asate banigo goikira bono abantu bakwenga amarwa yo barosirie ebyombe bagotumeka gusibura abasibirwe. Na tumegundua ya kwamba kuna watu wale ambao wanapika pombe wako na groups wamejiunga kwa kamati such that mmoja wao akishikwa amepelekwa kotini wanachanga pesa amepigwa fine ya 50,000 unapata ya kwamba kuna chairman wa hiyo kamati wanachanga pesa wanahakikisha ya kwamba huyo mwenzao ametoka nagi kelia ebyombe byo asate abanabiraniriye maega esegyo kurwania ebinywego byo gotindi bitancheiri. That group is an illegal group. Kama unafanya biashara halali hatutakuwa na shida na wewe, lakini wale ambao wanapika pombe haramu bado tutakuwa na shida na wewe kama serikali. Asate bambachi koira egetambokerio egetinde kutia sebali bakonia na kunywa ebinywego ebyo.
tutakushika, tutakupeleka mbele, na kama umeshikwa mara kadhaa ukipelekwa kotini, we will accumulate all those instances umeshikwa na tuhakikishe kwamba umewekwa ndani. Kuna wale ambao wanapigwa fine wanarudi wanaenda kufanya mambo ile sio halali. Kuna wale ambao wanawekwa kwa CSO, wanaambiwa waende wafanye kazi kwa ofisi ya chief. Tunasema hivi, ukipewa CSO lazima ufanye hiyo kazi. So tunaomba wale watu wa kanisa tuzidi kuombea watu wetu, watu waokoke, waone Mungu, kwa sababu pombe hata imelaaniwa kwa Biblia. Kurwase County Nyamira, ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Biyamono oyakro kwa Job Maangi kurwase County ya Nyamira. Utakana na hiyo nigotokere na wikasi County ya Kisii, asabo nchiriya bakabake, imije muchie obusungo. Igo babire bakurwa birengero byabo anene mona kwemurunganira kubatikana no gokonga kubugima. Sigakiyo nigo batebire buna. Chibesa chiabwa tugetwe somoroberio lya Ohasla Fund kurwase serikali ya Kenya Kwanza nigo chalenge chinke kigima. Nabono bapuriye serikali yeye kuirege tambogiro gyo komenta chibese icho eliyo banyale kwerwanirira asobogima. Musoki to Vincent Onyancha no roboti orwo asenchira yoboikirano. Aiga no muchi obosongo imeye county ya Kisii gotwasangire na gati ya bonchori ya bakaba kamanyakanja buna Okas abona barebirengere byabo anana igoro ya uchumi batebere buna nigagendete ko batakuna lituko gochya serinde kolengana barabuni ko bategerete ko teyabuna amangano uchumi nigaire barabwo konyora gwanse asba ko teyabuna anasumutinyiga umutangani umwako yega bwechiri bubere na 23 mbaranyora isamuragiya ni Hoka town hapa hivi na tunajaribu kupambana na maisha, lakini katika hali hii ama season hii maisha yamekuwa magumu na magumu sana. Kama mimi for example kutoka asubuhi mpaka saa hii pesa yenye nimeuza ni shilingi 20 peke yake. Yani economy ya Kenya yani imekuja imefika imezorota. Biashara yetu baadaye na siku hizi ebira netense. Kirege nteke mentete. Ono mnabone gatubugoria soda na sigiringi oistin. Nekero kuonerio monto okomotaita manini okomplain abumage twale kugorira soda na siringi 50 ebintu ebi kongeto mbibwati sense bya bwatakare sai to okorosi faida yani utanyara konya no mwana sai ni jere uranyara okorosi pesa sai dia tu akarosi because abakumana okorosi 500 watumia utakere utumia 700 kwa nyumba manyo bosi bole sibu arenge kale mafutara sa arenge kale kirege ndo kire sikia arenge kale batoko nyora korese kwetani kuri kale chinga kichio gati ya bande niko batebire buna chinga kya bana bali kuno cheskuru iko bakinetiri samurari yabo na gotebuna abanyore bakwenyorera konyorukuya nonye uchume kegendrete kobaria ko batakuna mabirata iyo aso bonchorori obo ase round yeye igondo cha sende njinga no buronge buri ase ngencho chikaramu echi kyagori sana abayibo nawo be niganigete mbagendrete kogorera abana chikaramu echi sana asema gotoro chingobo aso kwerekana aso kasi boronge togenderete ase round yeye ndo chingana ali getiko kora buya sana ubwe round yeli yaitire ancheoka atogoteba iga buya toni gento ebintu bito ngora na banafunzi tobonerie gento na nkorengia nendabu abana baende skuru basome una ancheoka Gusii main stage actually biashara bya tokonge echogo nero county yaito abeta kere bato na chiro no ane chogo nkeigo erinde erio kitokonya koni na tonyora 10 eko batrist abande niko batigerete gote abuna nonyo uchumi ge kongete amangana Asla Fund tarabakonya nonyanga kasogote abuna chibeswa bekirito nsemo ya Asla Fund niko chire chinkamo ne chibatebire buna stanyare ko bakonya anasokonya rogwekinia ensemo yobonchiriria mambo na Asla Fund sasa for example mimi yangu nilipewa shilingi 500. Sasa shilingi 500 ukiangalia unapewa 475 kutoa transaction fee bado unatoa, so in short tuseme ni tuhesabu kama 400. Sasa ukienda hata stock utaongeza, ni unga utanunua, ni nini utafanya, bado iko chini. Asla Fund njeta yangonya kenda singe nchekero gwe gutibesa Asla Fund niyo kwa usiringi 500
500 yego gosinyokonye manage nyote kaba constant 500 zigakirira bunjira menda njere dibona chira control zigo konye because 500 yura begir mali gendo yura begir 500 gendo 500 nekemo ekyo getigarete bono no kubwaterana okubona babodrio murai wense William Samuel Ruto kwane kibuna nkonyara gokinyo muroboli rwa Salafanda elikonyara gokonya bonchori abakabake elikonyara gokinya naso bonchori bwabo egerekeri batigarete kote abuna uchumbi nigagendrete kubatakuna na kubalia mabira ndonse atayo ko reporter ya Ndizi TV korugatigati yo mucyobo songo imeye county ya Kisii reterana nchenkuru kwa Vincent Onyancha ayo mwanchumo ligereria mokonyi bwo murahibwense musikeri gatigashagwa litukuria lero nigatalira Amayia Gusii oyo kabiro mu waziri w'egisemi Professor George MAGOHA imeyo mu Nairobi asensemo ya Lavington asarwa amagombaye na boigo aliyo murahibwense chiga kyecho nigo ayenekia buna serikali nigirache ko babwadisye kigima buna enjereyemo yokwenekia buna MAGOHA onyalire kobaga koenigwa asenkire ndonge igo arwa usali ira yokwenekia buna serikali nechikoba tokendege igiranya ko buguri umubere unyagosire na boigo nebintu binde binge igo ikasenka yaye iyo tokensemo ya game Brighton Makori na batorobote ruo ekero EMEROBERIO YOKOMOENIA yokabeiro mu wasiri ibwejizemi George MAGOHA genderede ritgo lero nigo mokonyi bumurai bwenze rikatigashawa tarra Amateyo erikurwa magombabo koji ase Amateyo. So we have had a family meeting and we have given the condolences from the president and from the government of the Republic of Kenya, and I want once more to reiterate that Professor MAGOHA the late was a great man, a distinguished public servant, a committed educationist, a very good surgeon, and more than that, a very humble man. But for me, as a truthful man like myself, he says what is in his mind. Yeah, so and I have lost someone that I think is of my kind. Kaokwana asensemeyo rigati niganyarire kaodebuna ya serikali nigo yabekire EMEROBERIO yojigwene kuna oyukabiro mu wasiri w'egisemi goye ngobora senjira yobotoereru. Again, the family did request that the government helps to airlift the body, and we have agreed, and the Kenya Defense Forces will provide a military helicopter to take the body home together with members of the family on the Friday preceding the Saturday burial. Again, the family requested that we do help in providing the tentage and chairs and all that goes with it to cater for thousands of mourners on that particular day. And that request has been acceded, and the CS Interior has been properly guided. Again, the family requested that we give some financial support, which we have committed to support the family effort in terms of funeral preparations and feeding the thousands of mourners who are expected. Over and above, our Department of Special Program will also provide food for the family and the mourners. Gashagwa boigo nateba ere amo numurai bwense nigo bagokerete emiremo nyagosira MAGOHA anyarete kakora sense ya Kenya anena sijinse mochiri anyarete kakora emiremo ao. The government recognizes his distinguished service to the people of Kenya in the various capacities as Vice Chancellor, as Chairman of the National Examination Council, as Minister for Education, and the government would want to assist the family to give him a dignified set-off commensurate with his commitment and patriotism for the benefit of the people of Kenya. Ayani gagoja ekeroli tukurelero banyara bakomoenia mumuromu abo nyagosira Richard MAGOHA uyo nyaraka utukutwa litiko lero asensemeri ya Siaya. Guripoti rigetaseni Ndizi TV iretariane Brighton Makori. Wanchomorgelia gotigana na yumo MCA bw'Ward Ibeno Mheshimiwa Stephen Arika na boigo no Mheshimiwa kuruase ward ya Marani Dennis Ombachi nigo baikirana asegitigi kigosore ekya Gusii Stadium lituko lya lero asomo yiga bwo bekira amagokoba Bishop Abaya boigo yo nigo rawa na Bishop Joseph Mairora kuruase diocese ya Kisii na boigo Bishop Joseph Obanye kuruase diocese
ya Kakamega. Twarengena magoko manene weterense y'oburayi bwa Bishop Mairura na Bishop Obangi twacha egiteke ya Kisii Stadium kotomenta abasasiroti bande igonchera te ora atebe ngatoko genda igoro ngabantu bakoranira ngana lyo monene ndiyo igona menta abasasiroti 8 igase konya bali batagwekerulingana mbaikirwe igege ntongo bakulera ligyango manenya saya sale egere tumutunyene tukigenda obogima buli bwakale na kale kogera igasi bakorire Bishop Mairura yogotorokia bunana ki umuzasiroti akwaegwa chinguru kiri cyo gukikorandye na intutwenekia twabana magoko monene lakini igentekenene nga lingana baguchikotoranderie linyale ko igweka kera mbancha gutika kirigento gese batabange gasi yabo yokabara bagotokorera no kurandia lingana lyo monene ero oterno magoko nga abasasiroti 8 bae go bosasiroti chinguru buna Steve ateba chinene jojo karaba aba Kristegas rere ine historia nene kyara aba Kristo aba sasiroti ntwa nakonyora 8 limo gotu agokire to kwerne lyo monguru ito Bishop Mairuro kemwa mbiamono no mo Bishop Obanyi buna bacha kuruka Kakamega bacha gotobwatesia twanyorera aba sasiroti aba Biyamono kugima kero tugendrete chinga kicho abarai abari baikira naso mugoyo nigo bono baburirie abana inchi igwanchira bunoro gonkorwa Gusii nigo rwakoreta matemo yikirasi 12 ayabaga gweta y'umwaka bukiri 2022 asenchira engiya kigima chinga kicho bamwakire biyamono mu waziri wizara y'Igisemi umuske Ezekiel Machogu ase ogokora buya nabo igokwendereria wizara yo asenchire ndonge koneke buna Gisemi usebirengo by'Igisemi ngokinabire imese ya Kenya ba Kristo baba Gusii togo saba sana ekeraba missionary baje tegende tangane batangete kwagaja n'igi skuru bakagaja kandi notunga bakagaja Nyabururu bakagaja Ichuni bakagaja chi skuru chinyinga skuru echeto ngokora chire buya unabona kandi nonero yabete namba iberase Kenya ngimo egento yeko garaba Gusii bakora buya neki ba Gusii ndobwati bole motojo ko abana obole moto bwate no bwobongo igokero umwana weke atero bole mubwaye igo neri yakabere isikuru cyatangana te Gusii ni sato cyoka igonga kadino na nyambali bono ekero kiambuye gutangana kwanyora mangu netangaine kwanyora Nyeri netangaine ndutu ana okomble enga kiene yito yarenge namatemu agire tabana baite atoka basomire buya bagakongonta amatemu una njo mwana wana narari onyote A- bono ga tuwe tonyenye chimboli tolie nyasaye nabwate njira yogosesenia keregesaku kogera nabandi siko bagotenga nasinginje tokorie metemeroro ngaragiye kogera nga tweta matemu mbanje tingangu etatole bage batwenenga ne metotokori igo tiga bayibuli twebekamo asokosomia abana buna togenderete nande umwako goche nande Gusii etokegetanga ine moto kopongesa muwasiri gw'Igisemi nerembia muna segasi akora mushimwa machawu tiga akonye kenyingima egera torenga Gisemi cyachire moto Mwanchu muri lekera togoska bosiyo cyesero baturonde rugokonera igoro y'Igisemi aborokia kurwa sebunge ya kitudu chache North nigo bono baburigwe igosomia borokigwa iliyo kweneke buna amachibu amaya kwenekigware kurwa ase constituency yo ayuniga kwanirwe no mubunge we constituency yo muske Jafet Nyakundi oyotebere buna constituency yo nigo yakolete asenchera etalingia asa machibu yo abagakubwatukwa yo mwaka oheta nigatebere buno bekire EMEROBERIO ya bene liyo kweneke buna amachibu arachigosoka chingagicha bosyo nigo ale amaronge kegima za walimu ya kwamba waingie darasani waweze wakafunza watoto wetu, kwa sababu constituency yetu ndio imekuwa ya mwisho kwa miaka karibu 6 kati ya constituency 9 kitudu chache North ndio imekuwa ikifunga, lakini sasa tumesema tumeanza ngao mpya ya kueneza ya kwamba watoto wetu wasome, walimu waingie madarasani, na hii pombe haramu na bangi ambayo iko hapa constituency yetu, sisi sasa tunashirikiana na polisi na machief na maassistant chief kuhakikisha ya kwamba hii pombe haramu imepotea na bangi imepotea ili watoto wetu waweze kusoma.
Ingakecho mheshimiwa Japhet Nyakundi nigo amamochirie oyobortekere gokiobrai gwense gwetera somo bwazimio la umoja musikira ila Odinga na kumuboria gotigana n'emiroberio yaje abwate na komwali baga murai gwense obono omusike Dr. William Ruto gukora emeremo yaje buna eganirie nigakorera yo shingakio mu bwazimio la umoja wa Kenya bagenderete kuroberia gukigotwara umusangirekano asensemo ya Jacaranda abu ankyo gukwanera alia abalengete anamono igoro yo uchumi yense ya Kenya yabireke gokonga ingia juzi tu muache aweze kuendeleza maisha ya wananchi. Bei ya chakula imeenda juu, bei ya vitu vyote vimeenda juu, gharama ya maisha imeenda juu. Wacha mheshimiwa rais afanye kazi yake ili hawa wananchi wako hapa gharama ya maisha iende chini, watoto waweze kusoma na hata hao wapate pesa mfukoni. Kwa hivyo hii maneno ya maendeleo hii wachana nayo. Huyu mtu alikushinda akili. Wewe ulikuwa na system, ulikuwa na deep state, ulikuwa na kila kitu, ulikuwa na Uhuru Kenyatta. Sasa unataka kuniambia saa hizi huyu amekalia kiti. Ako na deep, yeye ndio system, yeye ndio system, yeye ndio deep state. Ako na Mungu na ako na wananchi. Utawezana na yeye? Wewe wachana na William Ruto afanye kazi. Wewe kama unataka enda Bondo, wachana na William. Prime Secretary, gosomo Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi nigolituko lya talira county ya Vihiga elio kumirana na barai kurwa sigisaku kya Baluya kigakecho nigababolire bonsigo chamo na kwenekia buna amagenderero nkoretwale asensemeyo. So those who are saying that our Prime Cabinet Secretary Abulekazi, I don't think they were reading well and they don't really understand how our government works. So I think that's a very important position. And I want to request my brother, Musalia, use that position to take this country to another level. The first thing I request of you, apart from what I've talked about unity, is to be the bedrock for solid legislation. Solid, constructive, meaningful, and impactful legislation for our people and in consultation with our people, so that Vihiga County can be great and Vihiga County can lead by example. The legislation that you are sponsoring through a motion, is it legislation that is contributing to growth? Will it contribute to growth? And what is growth? Will it contribute to job creation? Egaro tutigarita soroboti ruo bakeya barai bali baikirana so moje gauyo nigobono baru ibirengere byabo na kuboria serikali ya Kenya kwanza kubaikirania magani yabo buna kubaletera machi nsemeyo na boigo obwagachi bwitnyegetari. On housing, Your Excellency, the members have proposed the construction of affordable housing units that is being spearheaded by His Excellency and yourself in the country at Maziguru, Luanda, and Inderi in Mbale. On water, Your Excellency, these members have proposed the last mile connection of the Belgium water project in Maseno, Lunyerere, and Kaimosi to be completed, and they have also asked the completion and equipping of Mahondo water project in Emohaya sub-county. Establishment that is pronounced. If you see it the way it is written, but if you are a son of the soil, it is pronounced Mahondo. That is the correct one. So they have proposed the completion of that project in the Emohaya sub-county and establishment of a dam at Wakikuyu for water supply within Sabati. Obomo bwazimio la umoja wa Kenya nigobogendrete kubeke EMEROBERIO guchiaso musangirekano bwa nkyo gutukokolekana asege TIGA Jacaranda imeyo mu Nairobi okwana litukulia lero
omubunge bw'ensemo ya Embakasi East Babu Wino nigaburira abantu bonsi igoikira naso musangerekano yo lituko lyankyo eligo chigotwara chinkona chabene na kuinyolia mange ayogende tokolekana serikali ya Kenya Kwanza na kuboya na kiuchumi ne bintu binde bingi biranyare gokolekana eliyo konekia buna nigo magenderero agochi mense ya Kenya. Vijana ra, vijana tibim, wazee tialala, warembo ha, wa mama mwe. Whip bwana, wewe ni mama unapiga. Asanteni sana. Siku ya leo, I want to take this opportunity to welcome all Kenyans from all walks of Kenya, all walks of Africa, all walks of the world to Jacaranda grounds. The reason why I'm doing this is because my love for this country is more than the love that I have for my own soul. Therefore, tomorrow, very early in the morning, by 6 a.m., come one, come all. Come we talk. Come we have a conversation. Come we talk about change. Change that will give you jobs. Change that will ensure that the price of fuel is reduced. Change that will ensure that the price of hunger is reduced. Change that will ensure that roads are constructed across the country. That change that will ensure that fresh water is supplied in Embakasi East and in Kenya. Change that we will believe in. Sasa hii kiwanja inabeba watu milioni 40. Kesho tunataka tuweke watu milioni 41. Ijae mpaka itapike. So that our watu wenye wanasimama on the way of change, the wheels of change shall crush them. The wheels of change shall crush them. Chinga kiecho abake ya bali babuliti birugo ao wetiraso mobwazimio la umoja wa Kenya tubigora bamenyi bensemo ya Ruaraka imeyo mu Nairobi nigo bamuchiriye murayibo mobwazimio la umoja musikira ila udinga asuko gendera kubuli abakenya gucia korobekana nigo bamubuliriye gutigana na abakenya eliyo kunyara gusuka bosio na gwantirane serikali eliyera roro boniga. The government that was elected by the Kenyans na hakuna mahali watu watiwaliana wakafanya hii maneno yote. A determination was made by the Supreme Court. Na mambo yote ikaishia pale kwa Supreme Court. You cannot come to tell us here that again tuandamane ndio upate ile ulipatiwa na Uhuru. Ulitisha Moi, ukatisha Kibaki, ukatisha Uhuru Kenyatta. Hatutakubali utishe huu tuko naye William Ruto akiwa na Gachagua. Focus on ensuring that you implement and provide opportunity to His Excellency the President Dr. William Ruto and the Deputy President Rigathi Gachagua to implement the policies that they are busy laying down. Kuna wazazi wako na watoto watu wamezaa. Kwanza pande yetu sisi wa Luya na Wajaluo tumezaa, sasa kuna watoto tunapeleka 4 wa 6 kwa shule. Tukianza maandamano tuanze sijui mikutano ni kumaanisha watoto wetu watarudi kwa nyumba. Sababu hata ile basari tumesitikika. Watu wamekuwa kamkunji wameongea wakaongea. Jana tena wako Mombasa wanapiga kelele serikali haijaweka pesa kwa account. Sasa mnataka nini wajameni? Mnataka nini? Hii serikali leo mnasema hakuna, kesho mnasema serikali na yumo nchumbu ligeria rogo mkorwa Gusii nigoro menikane na mangana mange kati yabo EGWARE yeko iyua SSMEREMO ime ye county ya Kisii bono umusekitonde abo Steven nigo aireli bagalia ye na kuligeria sobo imekigima kubwatikana ningane yo EGWARE tatende gutigera roboti orumo nchumbu ligeria ogendere koroligeria kerongendrete kwerigania kigima omogenione mnanagotebia Madam Margaret Murakirosi oyoromo liaison officer kurwa CRBC yomo women representative we county ya Kisii omongina mheshimiwa Doris Donya Toto oikire ase studio ito na nchedigo kwerigania kigima bono manyekwerena elito soye maseremo asomoroberio wekeumbo gendera kuligeria roboti oruo.
ense ya Tanzania nigemekaine gwetera diamond, ense ya Zambia mekaine gwetera copper, ense ya South Africa mekana gwetera gold, ense ya Nigeria kamekana gwetera asama gutakorende ense ya Kenya nigemanyekaine gwetera ligena EGWARE na EGWARE utili gutoka ndo simense ya Kenya korende ense ya South Mogrango na leroiga oche mase makorwa sense ya TABAKA senda begingotarira gatie chituka chie EGWARE sense ya TABAKA estora manyigwa mange asamana lyarengete obonchori vu EGWARE na norongo rwa Gusii kayo obonchori obwa ikeire na nkerikera akoru konyara kobosikibosio asamarita nguru gufedu umwe nkanta baka rasi yuko baja anya gore swana imiaka 18 rasi genje mundu range gertini gerite yani gerwa so bafuna babaja iga kasi mundu kuwege pako kali nyo mwara jukaranse nule iga wanse ko imite diguru so mundu gete ko baja iga nje na kina na nyore wale kero abagaka ngo baje bare ngo rwa bukare na unanya bakana korosorosi bintu geteiga nje nemra na rengo some school igatoka ngai ga siekere saito na nganya kwegera akya ngo je kuru school nganya kwegera akya okorosigwa kwegware tarigasi abasacha boka chinse monchiro chokorosigwa gwechigware echo chibwata abangi na aso bonge abo bakwenyorera omugati okira rituko. Tunatumia maji na sandpaper kuosha hizi soapstone angalau tupate orders, na orders mingi tunapata kutoka ng'ambo. Hii kazi tunafanya ndio angalau inatupea riziki yetu ya kila siku. Watoto wetu tuwashomeza kutoka hapa, chakula na kila mahitaji yote tunaohitaji katika maisha yetu. Yani obwamo bwabangina ni goboro obo etabauti korwa sabagaka abagaka ni goba bwato mopyo manene ko bwabangina igoto isiko basensema yabagaka na toburukane nabakonyoranga kinguru cyabagaka ekire kinene mono ko bwasabangina oikabangina bakobera kandi korengana no kebwabo bwekinguru cyabo nabagaka baba obo ne kinguru cyabo egere nalio korra mapadrika sale. Hii vitu kila kitu iko na bei yake. Unaosha ile ya bei kubwa, bei ndogo, inadetermine vile unaosha. Bidii yako unatia ndio inakupea pesa yako. Usipotii bidii huwezi pata pesa. Hii ni kujishughulisha kwa kupata riziki yetu ya kila siku. Napata wamama wengi. Kuna wale wenye hawana mashamba kubwa. Sasa inabidi mtu akuje hapa ni kama contract tu ya siku. Mtu anakuja anapata, anafanya, anapata riziki yake ya siku. Obo bachi neke wakiabene asa bachi bakorengereria mono elio gonchalie birengereri byabo kobe bintu bibwato munguso ase chiro yobo bachi. Ujuzi ambao wengine ni wanatumia ile creativity, ile unafikiria unaifanya through creativity ama imagination, unachonga kitu kama hii. Hii si ati ni mtu amekuletea tukamwambia chonga hii. Ona design mne ekale na atakonyera rosia abonda irange nonya ne wikingima ntaranye kora ngonya konyera rosia ngara ekagara korosi gente ke bagete korrekana oikoire engangi sana kuna ko renda ngakie gwenda eso korosi bwana ngorosi na kina chirenjera edrachi kikera sigane ko wana wikankire ngara pakandra ngakia bwatanire kiarre kandege ntuke korrekana ke none kira oneke gati yemechande menene anyarire ko basobonchire ubwe gware kurwa se gware ya Gusii konyara konya abantu ba Gusii na aliase ebyombe obitaranyara weso kibwikirano na kubwatirana na abonchori kurwa nseme ya kwene kivuna dige na liye gware kurwa sorongo rwa Gusii yanyare gukira chinse kyaisiko na enizo engiya konyara koiranira gukyasa abonchori kwe byasarebi konyenchera nere serikali enkoleta chi expert in design na bintu binde biche bitokonyese ngencho negente kongusana korora lakini from a technical perspective to change in design and serikali nere to promote to mechi fair to konya to twara awareness
esengi make sure komanyana eware ye kutoka Kenya yo and specifically Kisii nekonya abantu ba Kisii. Serikali nayo yachire ne chipamit chinde chinyinge chipamit echi nabo chibwente kutoka, lakini I hope and I wish serikali yengo ikanasanze erosi echikole process yebe rahisi na ande nali abantu abange barafaidike. Mwancho morigari na bonegeri guigana niko ngotere gubuna mbaega yegwale konyara kobese semya tabaka semya kemenge niko bona bachakire comment obo manyina gati abiri bamentire bono nigo mega yokomanya ko bache gwale ko bachakire kwegera na bamanyire bwango sana igoro yokonyara ko bakobacha emete na korosie binte binge buna gati yabo togote buna eye ne igo banare ko bakobacha gati ebintu bine kwena kibuna obogima ngo gendra bole na comment baro obumanyi iligo isaneki amaganio obogima yakira lituko. Ngasoro na nari ina mete ko bache gwale nkai guche somote nkanyawara somo mote se bifa biko bache mote biliko saleka muna biko asamagana biko saleka ngaonchora ko gaswa ko bacha emete hei konkorosi kono ndete korosi motoyo chigo family ye chigo chiko ba ikomina isano go sei komia somo to igo yomo Tinga kia chia chini gonkwela rubuna kurwa senseme ya tabaka mawe okoro bochori bwegwale asemi yake menge sana nigo batebere buna engenjo nega nirikorwa senseme ya serikali era chikwene kibuna mbanyale goikera etiro ya isiko yense ya Kenya wetera gosiruna senseme ya tourism senseme yo bonchori na ndake ne serikali ye county ya Kisii. Nonya vange bagochengere bintu bikorosi gugwetera tegasiye nigo bakong'erera buna gati yabo baiteire mechande menge gati yabo gosiria bamu abo bali bakubachana konyara koiye EGWARE abo banyalire kubwatu na mavuago na kwirira ogosiria obogima bwabo buna bagotoerera abuli bwo likubwa mugasukana likugu yeitwa abantu nabona litira basani bane bali litira gali abange bangwa nambale twa manyina balugali twa karabugas abuto wachete na mungwa nara ro kurugongo ya nare sobeteria ngaki yo joge bana bachete ga nyakole gasia ekina enda so bali bwako ime abande tole igoro tibwage akigo to kuri aguri to kwanto kanyari tubete kanyari tubeta antanga sik bono kotoko rusia marando maitia sabanto bali atoko tachamara baigoro abantu bali ga butukara usarusi ntu abwatira na bite bigo tokonya irato konya turusi na mara baigo tokonya abantu bali kitambo tote kurusia maraba to kurusi ko jinsi to ikera ukanya bakwete akini abane bale bagweto ko jensa mo baru to kurusia babuna muneke tamagoro mbaro bale marite na bona bachande kete patabwaji bakonye bonde bwense bono na botomenyete ne gwale na to kale asinginde ne bwatu muchande ento kyo para abantu abange basira mabwago ne eri na mechanization ye process despite interviews korosi kuno ko ba handmade nega neiria serikali irigeria nchera getera anyore big machines or such excavator at least yato anonye once a month excavator kiara aturuseria amagen ama aturuseria maroba and kiara to yera magenari yenko banichi machine chiko ya gango bantu mbali gosira Rwaso gosanga gwaito korwa iga sensemo ya tabaka ni gotwene ke gubuna EGWARE ne ligena liengenjo gocha sensemo ya Gusii abo EMEROBERIO yeise kobeko na buri konyara gokonya kiuchumi orongo rwa Gusii konyara gokina mono ebunge ya South Mogirango na kinga kiechecho niga abantu banalire gusaba kwene kibuna kugora bale EGWARE na kwene kibuna mbabo tegento EGWARE asenka yabo asenche buna Ndemo Steven analire koba ginkogo kigune omochongora igoro sirbuya sana na buna Ndizi TV ni rochene wateli toka iga igona bogonyara koba ginkoire na analire koba ginkoire na ko reporter ya Ndizi TV koroiga sensemo ya tabaka ward ebunge ya South Mogirango ncheri tariane Ndemo Steven.